Danish, kenapa jadi no? Sebab berkawan dengan U, kata Fitri Danish. Betul tak? Betul tanya, very good. Okay, all of you say aloud, baca. No. Lagi sekali. No. Baca. No. Apa dia? No. Bagus, last one. Apa dia? Bagus, clap your hand. Alhamdulillah. Ya, ayah. Okay? Boleh? So, lepas ni, bila nampak ni dengan I terus baca.